The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point lak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ha kajialang pensai ba halaban last stop ya kisantili kimat ki baka Khazi Students Union kala bo por khatsan singi ya ka sarkar u General Secretary jongka KSU Sengkmi u Samla Ruben Najar ula penbana balasha ke singi ka khat pratarek u nailar aracara pun rio ka khatsan singi kan kodno bat ha ka singi ka babot kata ka khat khandai tarek u nailar aracara pun rio ka KSU kan pelong ya ka jeki ka baklemput singi ban penbor ya ka sarkar baka dai ban pen urlong ya kini ki santili ki jingdawa balai ka KSU ka haban shim ya kan ka sinjam ka ba ka haban mi ka haban pai shi ki pai ba ka bai dai ban kini ki santili ki mat ki ba ka KSU kala bu akhmat ka sarkar ka daw hi borobor nganya thui pi ba ka jing ya lenti jo ka KSU kam jubam jaklut kam juliet khlut Henry kasdang suara ke bajai-jai, kasdang suara ke jingkerpat, kasdang suara ke jingyakran. Henry iyo ipen ban baka sarkar, habaka KSU ka keren ka bajam-jai dak pendam. Karkiben kasiap nang ni siliang ka skor ka permi ni siliang ka skor. Kam kin snap, ka kin dau thala pen ban, yakini kimat, ibadai na ka benta ka yap ki im jo jai menriu. Ban habaka long ta ka KSU kam ban se, ban hapshim no de gisinjam di bakam tingaya. Menegla ekran sepang kata ke Sri Simen dan batai api bah kiburteli bala je prateli ki cement plants idon hangthi habo East Jangde Hills but hagiwi ki benta jogari India habagi don ini ki factories ini ki industries kemudian kutu ke Jaka ila designate chwa kum kata ka special economic zone dan rengan ong api baka jingmi kita ki cement plants hangthi habo East Jangde economic zone lalong penbat kum kata undeclared as Easy Land Special Economic Zone. Bat kani ka jingmi ru kadai nakabenta ka jingmentoy jongnuru. Ina pet ka mariang apo East Jangde Hills kala jot kala pra ki kiwa kila terthonglut ki di kila kelalong bi. Bat kadon kawai ka klaw hangti ka East Jangde Hills ka bangitip kum ka Narpo Reserve Forest. Balapo Narpo Reserve Forest nginlap ki jingem Imrak, iba bunjat, iba bunteli bagi jingtung jing tapru, iba bunjat, iba compare. Kiwai ki reserve forest selingi pet, kiwai ki Jaka, agi benta jogari India, naga reserve forest ki sisha upgrade sigi national parks. Andrei hang ni hajala jungi apo East Jangde Hills, yaga Narpo Reserve Forest lesi iman. Iba berpendu no, iba berpenkela no sakita ki quarry jong limestone. Ban nganong yapi, baka Meghalaya State Pollution Control Board akapor bengilet mensuan ka segmen keli babalay ba kawa lukha ka kalarong blue ka ima haro to tu bagi dok ha ibalayap iper ha ka to kawa nikeli hatur do de nagi affluence dan kita gi jabo ki bami nagi cement plants andre State Pollution Control Board kamla ban ay kata ka jingbab jubab ka bapura ban hak dangan ni rang syen hakapor baja ka Sri Cement kalapan pau tengkreng ba Meghalaya State Pollution Control Board the government of Meghalaya kamtam me lang baka district administration baka police department kia tray rekat baka Sri Cement kabamot ba inong mi khamat ki bamangingi jit omday baki sakri yangi regi sakri ka Sri Cement namar baka Sri Cement kalalong kum ka try kum ka klidu ujong ki hangni hajala jungi kimdon kanu ka jingerap ka contribution ya kajat menriu ka jungi ya ka jala ka jungi dari ngipet kiwi ki Jaka ki factories ki industries ki jule ya kata ka corporate social responsibility kabamut bagi hab bantai yagi hospital ki hab bantai yagi school ki hab bantai yagi college ki hab ai ki developmental projects Henry hangni hajala jungi ban ini bakim sim lale ai ruam bat ka basulungo balai kita gidong mikmat ki jungi kim dawa Kim Shim Action, Kim Le AA, Bakim Ai, kata ka CSR,
Independent buat ki kam ki jamru tang ki berit baria. Iyo ki beri jongi ki pus ki behe bolong managerial idei be ki beri benabar. Ki sutung tang wei local director beri khasi beri utar ki bansi bantung namar bagi hapannya negotiate ki hapannya keren bagi dorbar senong bagi ilaka bagi seng halang berkenta ter. Ini kalau ke tang kejing penjat ya kamariang kejing kini ya ka kendo ka siap kejing kelam da pendon kam ya human resource kejing henry penjat penban ya environmental resource kebadan kibadan hangni hapo jelah ladeng ipet abarok kiliang bagi isu kam la syasu nomor kini ki santulik imat lagi di ba nilai keren mental bon senam ke MPSC ke DSC idawa ya kita gi reforms hakaba kendan kata ke transparency ke accountability kendan kata ke jingkot ke jing suba ha kaliang ke tungkang tungjam kini kimat di bagi isu ke dawa ban wara ita gi reform sepo ke MPSC bat ke DSC ke dairu ban khanglat ya kata ke nepotism lani kata ke jing tungkam backdoor ke jing penrung ya gi beri ki balak ban ai da ke pisah lani gi bahayeng lani gi nokersan jing kino ki political parties balik itiang berpenterikam kita gi reforms ni dawaru berpendu ya ki personal interview kumah ki grade B grade C balik ki melak benle ya kata kan nomlut pisah ai ruem lada dipendu ya kata ke personal interview henry lada dipendu ya personal interview pilalat ban siu ya kita ki DA ya ki tu officer ki bahabat conduct ya ke personal interview kini ki penisai baka sarkar hi kamkwa banwara ya kata ke jingsen syar ke balong salon sar banwara ya kata ke equality hapdeng jungi baro kawai kamat ke bengyakeran ke isu kalabu nganapun pesui pi kadon kawai ke MRSSE kawai ke MRSSE ke Meghalaya Resident Safety and Security Act ya kabala penkau setiap hajar kat Rio Henry hadu mentah nyui ba sarkar kam semlala man penterikam begini ke act balai kan adu kata-kata man penterikam kata ke act ketika umling entry point ni penban ba sarkar ka temu pen kelas kata food court pendam no ya ke MRSSE dan ngipet ya ke mirsa ru ka badai ke Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workmen Act ni dawa ya ke work permit ledu SMR hajar khatlai henry ke sarkar ka wara ya kene ke mirsa 2020 ke ba amton punya ai ruam ke sudai betang begini ki laborers kin let apa ke labor department kin siu tang katuk ni tengka lasu register ki kamdon ke dogono ke penalty ban persitom ya kinu ki bepenken ya ka an jogani ka act ke mirsa act ngila dawa ban penrungi kendon jeng work permit kemban don kata ke penalty persya yaki kontraktor ki laborers ki bepenken yaki an jeng ni ke mirsa kita gi amendments ki bengi dawa ban dan kuna yaki ban set patok yaki ban deport yaki ni ki laborers ki become register ke sarkar kala kular ilali kendu yaki clear jeng labor department henry nakalian ke labor department ki ong ila deblian dong sedong henry ke sarkar hadu mentah kampat penmi pajbak kampat menteri kam ya kaan bakanir kolong kai kawai ke penbitar bah ya ka seng dangsen ki rakhi ya ke independence dia nganong ya pi ngaklem trek ben rakhi ya kata independence dia kai kata ka jing lai lut aba hang ni hari jing ngimdon ka jing lai lut ngidon tang ka jing lai lan sudah hakini giski bigi pai sikino ki bentaru ngingi bakum kacat benreo niap tak kecing mah lada gipet siaka puli kadang ngingi bakadang hiar asop di pai siaka tak kecing kertap ki mendel ngingi bagimdan kena kaan banyada yang ni digipet halor kakot kakya ngingi pagi hostel bodi man ai jaka subar kimambiang digipet saya kata kecil jinjar cuci nongrap haba ki mar ki jongki ki herdor kataru ka sarkar ka pengkap kat siapa gi bhai ngi bakitan sudah tang de kita kecil jinjar barkum ka seng nim simla tang mo jong klikiti labu tuli ki berkas gilapha labu tuli ki meeting nilai syong bar ki officer bar ka sarkar
baru Chief Minister Henry ini yang tahu so dong kita kijing keren ba kita kijing kular ke jongki kaba pelong yang ini kubaseng bangihat bani badan kun nakalyang jo kaseng kun kinong keren ba shmat kala keren kaseng mingkong mishap ke juya dakalenti ke bacai-cai ni pelong yang gini kijing ilang patba ni pentutu ye pi ni ai kishti chok darkas ni ai kishti chiki sarkar bagin tep kita kimat jingnawa ni ai por ki khatanski bagi pelong no yang tak kijing dawa jong kaseng Henry hadu minta nimpat yo ya kanu coba kimat bagaseng kadawa kabadikong kalau hata halor ke Shri Semen kai kata ke Shri Semen berbalik kaseng ke Persya ya kata ke public hearing jong ke Shri Semen kun pi kupat ba bila berkeli kata ke jingja ke desa East Central Hill District Henry boleh pat kaki isu ke pelong yang lagi jinglang Syaman ki district buat hapni apa Sursulong namar kadon ke jingetai kupat ba buat barohi ki pat ba jong beri nyutrap ke jingle jong sarkar hapo East Central Hill District unit kadai ke jing tompor ya ke hak jong pat ba haba kawan kanu ka cement factory nikidu gidi factory kiwan ban penba Henry ni par kan ka jilla ka jingi kinu ki factory ni kinu ki company kiwan tang bantu kata kalong nomor ba ka sarkar hi kamla ban penbiang ka jingja ha ka tugo alai pu itrik macam menai hapo East Central Hill District unit kadai ka jing tompor hi ya ka jat bendri poro kowe hakaba ni bagi dan kinong syong kibarat bariang haki tegi jaka ya ka jaka juki lasa kini no do sardar lasa kini no do dolai ki kim tre ne bon ay ka jaka ka jungki sya ka tanga company Shri Semen henry lali aku mlu lasa tombor ki sardar syong ki dolai ki badai benlong kita kinong ya dah jong kita ki pat bendrio ki pasah te po Eastern District ki long benban kita ki nong lilam ya ka kendo ke siap ke jongki apa kes nilai kran baka sarkar bakan pelong ya kata ke public hearing ngong ailat ya poro aryang ki Kristian bagi persya ke bagi petskol ya kita ki mat jigdawa ki jongki hakmat kata ke public hearing Henry kei bagi haki benai ki beladab apor buan ki persya ya kan ka public hearing ke sarkar ko ngumnu oh ngim jumlah ban penlong ya kan public hearing namar ba ke khamiat bait guarantee Henry apa buan pat ki pekerja nya ke pita ka public hearing kiong bait ka public hearing ke ya bait guarantee Henry kai ka baca ikinong song masa kini ada kota Jaka hatu ko hakati ka district ikitu pat kim syare ban poi hatu ko Jaka wat ya kiseng balang ya ki dokhat jo ki isu kim syarek bagi pos tegi Jaka kiladon bagi por jo kaan ki pulet ki belati ya kata kendo ya kata surok kenang bagi kali jogi ki dokhat ki numla ban pos kata Jaka hakaju ko poru kiladon lupa kita ki gunda bakin balami nak tegi mafia ki bal apendiang kita ki cement factory ki buat kaung mau ya ki dokhat jo kaseng apa bagi let tegi po district kani ke iki boro kani ka koi ka konspirasi ba nadu ka sarkar hadu ka district administration hadu ki board pulit kiat bet penting kena berkata ke public hearing kanlong ka bayap nong kersan bat kani ka jingja ka pedkedit bedriu yang ibai balada ka sarkar kala balle ikpar do personam jugi hati po istianta district unit tekan AU balle kata ka juhi hapo shilo ni hapo hawi district hatu ngicu ailat maka sarkar kan tombor ngin abon hakani kadang ka than ru PE pakadon ketika Maxwell Tennessee hante ya ketika Jaka kiong pakata ketika Jaka sarkar Henry manung syong buai syong hante Melipat kibriyo, melipat kimendir, kimamdan kot dan selah, kimasuan buai senong te.
Apa pi kipat ba kinong sung jo kan dikajela pimdan ya kata ka jaga puta hindi kita ipat ki pindir kiyo bancong buai slong tay bagi popos nam nakaliang jo kaseng kay ki halor kata kamat Henry hadu benta ki board district buat ki board sarkar kiada penban niki ngam salia bandong ni bakani ka sarkar kadi ka sarkar kaba yada yo mendir bar kaba tombor yelau jong pordo porsenam Namar lada piye jela kejat berdiri piye jela kejong pordo porsenam pitawi ki an banyada yingi om banyada apa kita ki mende posisi ni habagi pai abade bakatumkam tungjam kum kaseng barabor ngijudap takajing melung mensiam kajupang ke mensiam lada kikime kikpa kiwan chapo office kiyam bagiong bagi kun juki kila lebha ketaki examen Henry kakampat kimio dan kikime kikpa hakini kikendiat benai baladep kiwan chapo office kikendu ingi yong pa subhasi kekun kejonga kalau lebah kata exam tungkam kalau yo syakmat menta kasastang ke personal interview buat kata ke personal interview nombor ba ngim itu iki MLA ngim itu iki nuki minister ne keyboard joka sarkar desi kon kejonga kanumpas kata ke personal interview nakaliang joka seng niong kong nakaliang jugi ngim jula ban pedkran namta jongnu Henry ngiritan kita kinong pet bakata ka personal interview baka tungkam tungjam kalong ka bakut Henry yung em kiladon kibriyo kiwan kendui kibriyo lada pikwa ya kadekam PPFI pralaktika namta kata ka post pion ba kita kimi yung balada ngadon pralaktika pantep ku tep kami kadekun jong pi banyak ba ay ka sarkar lesi ngangala ban penseng kam lu ya ka makanyeng hiyak kita jong kini ki baju ngiju lap nakaliang kaseng nakapor sukapor haki arsne menchua PE nakaliang kaseng kelatur cuti sport MPSC nomor bangila lap ya kajing jersey jok MPSC nakapor sukapor bakum nakaliang kaseng ngila tat banyak keren Nila ay, siya sarkar, yang kita kijumut kumluban pedkala. Paluan la ya katungkam tungjang obukut. Nambar bahaba kaseng kadawa, kamjus dawa klebi. Ka ay ru ya kajingmut. Henry ya kajing ay jingmut cho kaseng hadu mentaru kipat penlaban peterikam. Balai kipka peterikam kita ay boro. Nambar ba kinangkwahi bantungkam tu. Kinangkwahi bantungkam yalaki jong kikur kiti. Dan kuahi bantungkam ya kita kibriyo kibalaban bayi ya kapisa buat kim kuare ya kata tungkam tungjam kabelong kabakut niem hakajat bener niem hakapor kabamenta hakaba om tong kikun siem kibalaban siem Henry menu ubadon ya kahok ubatubet uta udi belong siem Balai baong ya kata nomor ba dingipet hakatungkam tungjam kidai bet panyo kita kibriyo kibatebet berkibanang nomor ba onda bilak syong hakatagi syuki do syong do tuba su baida kapisa udumla bantre yakam kejam bodo umla bantre yakam kejam kan kita lut ikipat ba haki polisi jaga sarkar bahkan kita yupat ba baro kadi halo kita kinongrem bakaseng kekuat paluan ra ya jagat jing tungkam tungjam bakut iwe inuksa kekuat banai habodi bakata National Law University hakabakaseng kala eki ekistem kebala dep hantai hapor bakaseng kala iban tuklar ya karukam tungkam tungjam kala lap bane kino hikai kibala yokam hantai kidai sudah kita kikuan joki officer kibateri hapo sekretariat but Vice Chancellor ru haba UI bak sarkar ru ka thap kam sang kita kibadan jingedai but ki he sarkar uta OBC ubawan na baru utaru thap kam kibriu jonglojong nati na Kolkata uandra kita kino hikai
Usiyo da katulap da kipau ulak malu benai. Kita gino kai tang siklas tru ki kamsyam. Nakaliang jo kaseng kalau apa ile kai RTI kila pru ba hak program jongka NLU kipulut ru ya kapisa sarkar bahkan tiap bandit kiat Dagi pau lak kipulut ya kapisa sarkar tang haji dikiat kani ke sarkar ke ba ailat kum kita ke borok kadwai nomor kajing nunjuk jo kaseng ya katakan NLU menta laweng no ya tau bisi Ita iditang inuksa ibarat Wadna kaliang jo kaseng ngindang pencur kijingki bagin pet bakata ka tungkam tungjam hapo ka jela ka jungi kalong kabukhuat kenang ba kita kisamla kibadai hok shisha banyo yakam kajam kini baki pat kibanyo yakata kam kajam umdei tang kita kibadan jingedei bat ka sarkar bene bakidei kikun hespa habang iphai Sya ka an jong kanigrams ku mengitip kadi ka Central Institute hante ku balakran kinoi ka nong ilam ba sakmat kiong bakadon ka tungkam tungjam hante ka ba kambam biang kabampe nakaliang kuno kaseng kila kran por kabor jong ka director jong kanigrams alor hikam hante labun pun tian nilai keren ni babun kina sepok kajela kajungi kibal apa kibabet babiang henry balipat maki kimiyok kam hapon negrem ngila ong bah kipiap panailat ban ai ka kam miki henry director joko negrem pat umtre ya kata nomor ba udi ubri napo Rajasthan ukwa banwan yelam mi kita kinas napo Rajasthan bantri hapo negrem na kaliang joko sen kepersya kalau kata bagi labu ya kacing yaki baklem bu upor sanski gila syok kalan nenggor hati habat office jong director jok digrem hakatu kapor kawan ke sarkar jelah kawan yakren bakinong ilam jok kaseng kyong ba wat tiang ya kani kamat bapi biyaki nakaliang ke sarkar bekalaya kan sutu bakadi kabadan kam pinsage no kacing yaki wan chakami jing yakren mangihi bagindra yakiti kibat kejumpi setai support Delhi bangi pentikna bakini kibat bapi ki kini ban oblok nak liang jok aseng hadin migil adon kejing keren kejing itai kebatlam balabun bunski ngilak kongo ngim sibong ya ka sarkar telah wan hapeng jungi barkanigram hende kini makihi kiba ai ya kata kejing kular hadin begila ai kata kejing kular pat Kiong hapo shibnai kin putlong no ngiap ya kata ke shibnai kalakut ke shibnai lapoi arbnai live nai video nai system mentali dingikran cabang kata kiong ba o menu kata kaca ngimtip ngim kamio jing tuo kadang kum kata kum kita ke kitok kiskor ingi kipa yapi kipat ba ingi kum kaseng tin takadau bakum kaseng ibu ya kata kamat hakmat baginum ailat bayakani ke sarkar bakacutok pancu syukur yapi kipat ba panyangi kum kaseng namar ka ke daw bakai ka thong bangi de bagi wanra kadai ka thong hi namta ka bha kamyat lupai ba nong song silong borok kinon sa art ligimat mga ko bangkran abot kabadai begini kesan ligimat ding doa kajungi kaba sa padi kata ka migrant workman act balai kaseng kadawa ya kata ka migrant workman act wan bataya kata ngaju ai wi inuksa ibarat yapi mencam slam nakaliang jo kaseng kalabat yauta uwei ubar jela ubak wan kum kontraktor ubak pentri kam hantia Oxford ula wanra ya sapungut kita kibriyo napo Bihar buat Uttar Pradesh menteri hantia po Oxford Hills onda ngila wat ngira bat kita kikot kesla ngi iba umdan kot bansla kita kibriyo ngimtipru wala kini kita kinong India ngi kar Bangladesh kibadang suan poi onda ngila wat diuta ubriyo pat ngitip bauta ubriyo ulawan Hausnam arjar arfuar hapo kajela kujungi buat hapor buwan hausnam arjar arfuar uwan tang kumunong bela buat tang lai slam ulalong kumuto kontraktor buat ulawan ra sa saufongot kita kibriyo de hatpa halo kata kanong rem bakaseng
kau kuat menwan kata ke Migrant Workmen Act kenang ba kandon kata kaan ke menjada ya kita kibar jela kibawan cepo ke jela ke jungi kibentuk ya ka kibentuk ya ka pelangja ke jungi kata kaan ni kalau ada lupa ars na mencua kila nakaliang ke hadir ke jungi ki jo kaseng ke bocor hauslam arja pusau apa Walat tinggi hajar buat kibar jela kibar teribian apa ke jela ke jungi layawan be no kaan hadir kata ke surkar kalau hot ya keren yangi but kalau pas ya kata kaan hari laan sila mentaru kapal peterikam ya kata kaan boleh baka surkar ke peslam ya kata kaan ni sudu nomor bakap kuat buat kita kimender kinum yo pendrung cepo ke jela ke jungi nomor kita kimender kin yo rung lagi di company beper kin yo rung kini kisemen plan buat kanum don kanu ketu jimbo jiken yaki buat kanlong ke jimbo kita company takada ke surkar hadu mentah meneru kampat penterikam yang kadikaan buat kadu kadwai aku menkeren ne kalor kode halor ka emergency bagi akran ya ka emergency kami ne kata ka emergency hausdem arda khalai hapor ka seng ka yeng padawa ya kata ka ILP ne ka inline permit labun buat step kaladon ka jigeki ka ba jor hago tu kapor nakaliang ka sorkar hago tu kapor pala ilam khabat do mukul sama kiong pakani ka ILP kamdei ba nakaliang ka jela ka jugi ka bala aban putrikam henry indot kam ka jig munjur napo ka sorkar India te hago tu kapor hadir ka jigi ka bujur ka sorkar Meghalaya ka ong ba kat ba ka ILP ngipat yo ngin putrikam chua ya kata ka MRC buat kita comprehensive mechanism buat kai kata ka MRC kadi benton di kita kerdop kata ka entry exit point haporo ki district kaban la ban bat ik menu barung bat barung mi chaka jela kendan ru kata ka district task force kaban trilang bagi boslong menu ki bawan nabar jela ki bawan bansa shikislong kitau ki jungi ki hak pen register kanlong kop kawai kaan kaban perklan juru ya ka board to kislong Henry, na ho ngimla ban len baka MRC kamla ban bujuli ya ka ILP baka KSU ka kam compromise ya ka ILP ling baka MRC Henry ka jingdawa ka jungi kalong kalbang ipat yo ya ka ILP kin petrikam shwa ya ka MRC bat nadu kata ka an ka along pura nadu stem arja khandrio Henry ka basusi pat la shipos nem kinti menta ka sorkar ya kata ka MRC kampal la ban petrikam ling ba kita kiseng balang kiba ka sorkar hikat hao kidawa ya kata ka amendment jo ka MRC par katu kad nigot ki politician ki wadra ya kata ka amendment arja arpro kenang ba kiong ba kani ka MRC kanang tot chaba palat par gidon kam ya kata ka amendment bar piklan ya kata MRC Henry kumno piklan ya kata MRC habatang petrikam kawi kaput jo ka sorkar kalong ba kiwakwa bangora kata ka amendment kenang ba kan takut hapo ka buor jo ka kut pat kan takut hapo ka buor jo ka sarkar pedeng Henry ni ong ngimpere what warna kata ka amendment jo arja arpo ni ong petrikam sya ka MRC arja khandrio nama ka MRC ka arja khandrio kadala don lupa kita kian kibaklan kum makalong menta ka jela ka jugi kadai kabamdon kanu-kanukaan penyedai la kijong kipardo kiparasnam POE ba kinu kibriu kiba wandrung supo ka jela ka jugi ki orung da ka besuk ngingim tip kiwan ban le ayu kiwan da ka jingmut ayu ngimong bangin kang kita kiwan nong jungo kai pertai lala kiwan kita kinong jungo pertai ru kan le ayu yaki bagin register ya ladi ya katai ya ka arja kendai kilasna ya katai ka kerdop hati ya po umling Henry mentapat kikuak ban perkelan ya kata kerdop sya kata ka food court atu kani kamdi ka insal kingi kum kipat ba yangi kum kaseng kibadawa ya kata ka MRC atu ngijus gap bet ya kacing topor tu kani ka sorkar kentang yawai pat ba kani kasin kan menta bala syai kani kasin ka bakadu bana liang jo kaseng gin pencai pat ba halo kini gimat jingdawa jo kaseng pat khat khandai tarik ngin sang ya kacing iki
Joko Seng ke berkelambuk buat katba kini kisan teli kimat kimpat urlo. Nak kecil kersan nak sendrang buat kentai. Ya boy, nak pakai ke begin le, dah ke kidukot iwe pe iwe. Tolong kibal akhir bila nuksa mentan kecil penuit nak yang jadi bor pulit. Kidang pun kini ke kin penting kin pensmi yangi. Pun tin lada kami kaki isu bakin yaki kiong ba kimi kiseng barang balik you namar baki kwa yang kata kaspa kila duna spa Henry kei kaspa bangiyo na kasorkar kaditang kajing penting betwi yaki yang kisem kajing pen kajing syabam kajing syatiet kajing syak sat potok kata kadi ke kuslam ke bak kasorkar ka aingi ndai kaspa rupa Henry ni kum kidikot jam seng ni long kita kidikot kibak skam kenong rem ngim shem la king apiar penyeda ya kajan berdrio indai ngin long kita kipiar penyeda ya kajan berdrio kini kiski nomor kat kendai terek kelong kajingmi patba shwa nikong bahadin kata man kaski kandan kajingmi patba ngin kandan kajingmi patba kat pagi 4 gio ikini kipat jingnawa minum sange dalai liru namar bangila thaj penjuskap ya kajing thok jing sikor jong ade ko sarkar kilong shwa kiman shwa ki ingi kita kilai teli ki mau bersio ya kajing long trai ukasi kata banem teprio teplay tepkur tukha barban kamai la ka hok hene kani sarkar bamenta ni bakat tep ksu tep krai ketip pendir tip hespa berka kamai dah kabatu bat dah kalian kaseng minum aila cuy akan dengan sarkar bahkan le kan pamon banem keri minum somtat pencingan keri nginlong khawat mat seberang keluar keri sempat beri new trap Iperti yang tak ke Iwan kuwi ke perom kuah kanai pi Ivanไปคอนแบมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่ประดามนี่ทำเป็นโบดyangกินหลักพาบนเส้นกิบรุมจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยได้กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สู้กากรำมอต่อระบนกากรำเต็มเอเจียรีกีก็กองได้น่ะอยากคิดอยู่งานนี่นะมาแม่คิดมาวันนี้ทำไมแม่ยาวฮะแม่สเตลงำสร้างเกี่ยวกับเก่า Pemimpin penting yang pergi ke Kuala ini training ke boleh benai ni mata bocna bocai suruh. Ngaku ayah amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa. Hikai gua nongkong daga simpul desain gua ar, dah hikai desain mana je dia kan ya simpul desain. Ini ke cek tu ram sarkar mah. Kamu dah terang laduk mesin dia sikit dah kamu kuat.